xây dô bồi là lùng kiên hồ pin pi sen sang thum bang ka tot ka na ngai khang go pi bang lum ka nga na Ama sa penin phat phai pitu papatin ko makipatho ko sa inumin. Ladies and gentlemen, welcome back to Mac and Jam channel. Today we're going to be having an interview with a famous singer, Lin Boy Tau Thang, and I want to give thanks. I want to say thanks to Lin Boy for giving us his time. Now I want to request all the viewers to watch this interview from the beginning till the end, and please like, share and subscribe this Mac and Jam channel, and I appreciate all the ones who already subscribe our channel. May God bless you all, and thank you, and let's get back to the interview. Let's go. Ako tile mi pi ho le avi ho viewers ho din heading in self introduction hangi bol them Berlin Boy. Okay. Cái là coming to hiện tại Việt Nam Lin Boy Tau Thang kahiin kaum na hi Khambrol Chandel district a hi in tu hin munaphai tiam munaphai na lamka kaprangga langa kon kaume chele kapin na kanu le kapay adam na lain pathen lung senin chele PNP ucha hi ke eta pen ka hin pasal nga ka hiwin numai ni kanu ya numai ni aumin ama ni noi langa sisi tu bon wa pasal a hiwin na kanaute ni numai te ni la anyo zonu ajenei ta in adang sisi hi ka na ka ve Apai ako tile next question alu dutin iti ko mako na la nong sa ki patham ay nong ki pat dan ne se pi the diam Berlin Boy lahi kanyawa ko na hi niaw cha kum som ka hiya panahi lahi ka ngai sang mo hi na legendary singer nu lamping ho chule umang dun la sa ho ti ho hi kan ngai jin radio hong ji ting dong le ana ke ngai jin ji hi na cha ko nin chun low ikon ji le kanu jong hi piham langai sang mi la sami ani hi in recording la cassette ana siam lo wa chun ama to hin kamau khom ji hon nei le eom chu lunglut na chu dan na hoi tan tin ji chun eti chun la sa lam la ngai lam pang hi lunglut ta chu hin ko ang ki to man pi a hele 2013 ho hi ting a hi ta in ja hen first recording ka hin bonen la khat kai ma ki sim khat na the recording kan bolin kumni tabang hi break kang ti kinin kan sat kit na poin kumni zawa ki pana chu la hi ka hin tha sa ti ta ngi na tua kasenang koi album hong zaw ga he thidinga ni an chi dongalin asim guitan lokalung se ti ho chele len hang kum ke hei chawang khol ni ti ho na jo ko cover kan tha bo album ka hin pan sawa hele eja ko na chu step hung chi a tu chana hing ki chi zom jing a he ti chu mi pi het nga chom cha ka hin se hin te ki pau me to say jo ki chi se den na ban ya ki thing se ki pau bal ve sen bale next question Berlin Boy na YouTube channel min nin sai pi thei diu ham YouTube channel hi kamina jing in Lin Boy Tau Thang akitin ahin la profile hi evena hi la ni la thum pi au min na mina channel ki honga ai lo ki hona kalim jong aman ti ta tina mi cho hu I confuse me theo ai na mi chun khalani chun ingai sang ji am khana cho an bol jong hi mai thein tin ka gel si po in na hi jong le ke ya to mi min midang account ke min ke lim hi wanga I het khanna thei di pe no chu pi ham tia hele
tu tapkong zaila season 1 releasing program ma อ่า nang bau na hi tara na ka ta hi ti akra ko asang khol kang ka kya kya na kana microphone da choya itia tung lang ka ko ha bhoi lang ka ko na chi profile page ko ke ya he ti to chen ka din sai hin te Fine. To all the viewers and all the fans, you just heard what he said, and I want all I'm asking, I want you guys to go and subscribe his channel. You just heard what he said, and subscribe his channel, share, and yeah, comment. That's up to you. That's what I want to ask to all of the viewers and all the fans here. Thank you. Next question na ludutin. Nalala na day pe ni piham Rolling Boy. la hi ai sim jong o min mi se mi sa jong o min ni cho la hin hi chi angai pe ni ti hi selectable thai po na aji chu la hung kisim jo si ki lung thim lu ta le phat lu ta hung kisim ngan chang a hin na ji chun ken sai thei poing ka ting hi chu mi pi ave ho le angai ho na amo khona ki ngam jing han no na henge aphai ako tele next question alut ki tin award achievement memento le prize ti hoi EPP nanasan kha tam Rolling Boy SAP thei dio ham competition ti ho vela tu anake pangkha jong to a hi di po en na ti ham i thanop na za ki ball a hi jing ji in ji chun hi ti lok no ma alo le society pum pi ha thei dinga achievement thil pi mina mu thei ho chu anake sang hi jong le aniao ka sei nyap no chu hello na min ke pa thil pi ho chu ania ve ti na ka sei hello in na memento alo le award tile best visual award 2017 18 19 20 ti ho hi ka sianang koi album ka number live min je kana sang jing win na isi chui le ti ma hi na nitin thuso award distribution ten award ana hop ji pen wa chun na ela chun vel thum ti ka bang hi kana sang win chu hin ten chu le chang wala se dam program bi chi na ho rising day chi na ho kusung veng sung khana felicitation program chi na ho elo le adang dang hon chu tam pi min hi chi na ho hena tam zo in memento ti ho na he jing na ke pa thil pi ti ho he aki muzingin chu le kala moflal elo le pon elo le pi pam hon chu tam pi ana umin na aki he zo zai po in ni ko to hi ding in tin kutia mit di sai dam number level lu na ka san pa chu hi jong na chu tam chu ane ki sangin ai la ki sei zo zai ji poi akitial akisim na akisim number chu iza de hi chu akisei thei poi na ka he yo ka he long ka he zo zai poi figure khat ai lo le mi min tang khat mi het khat nei tan na hi chi lam panga hi anup na le a ha na nei se pi thei dem Rolling Boy ke phat lam sa mi min thang nan ti mi het nan ti la ka da hong cha na nei ta chula chu bo na ne a ki gel tan ji su public figure khat hi na anop na ki ti le anop na hi atam min na pe ham ichi na eloi ding elo le engai lu ding mi au min elo le het kha lo na gam khat mun ho khat na chu pem khat ngai chat khat ni ti ngai hele tui i du cha tham pem ngai chat khat ni ti ngai hele mi ai na he khat hi ana ji ai na ngai lu ke khat hi na he team ama khu pa hin na actor pa hin ti ho to nga khu epiti sai di ha min ana ngai sang ai lo le min ing ho pi dam ti tamang khat na khu phat lem chang ko mi om ji ti ngal e ya ding in a problem to solve a ji in na anop na hi na chi ho cho program ke man ti nga hele ti ham mi pi la i zau ti nga hele mi hin zapi public mi sangin eti sai di ha mi la hung ding do ding ho hi ne ka
ikil jap ji wen na i so long chu aphat na le na 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 hi naจะเลยใช้จงตั้มเปียมปนกิเซก็เลยให้อมโซเกนนะอาหารในที่อิติอาเฮเลอ่าอิติใช้ดำมีกำลังมีดาวหัวตัวชุนอีกเตียดกะติงาเฮเลลุงเกลเห็นนะอาหารจีนนะอาจีจุดพิหามเตียเฮเลนะฮิจิ public figure ฮิจิวังอ่ะจูฮิจิอาจูอินเดียเลยจ้ากิกิมัวฮิปโอเห็นนะฮิจิว่าแต่มึงอ่ะ financial หลักอ่ะมึงฮิติงาเฮเลจนaboy na le aha na tampi om je na chele koya ding hi jong le koya ding se lo koya ding hi jong le a phat lo na ta kha chu pi ham tia hele mun khana hi thil si khat ga ki bol khata chu na mi za da thai khat ga ki sei hi chu ta bang ko in sei do ti nga hele lo a phat nin an pu a hum do ti nga hele chun pi ti ji ga pya le mi ho he chila sa pa jong ai lo le hi chi thil bol pa jong kutin tunin hi te ka ngai sang to ai lo le thil khat sang ta ka mu hai le chi ta bang bek su a he ti ho tong an sai ji ting le na anu ji point so ko a ha na in kala na chi tu ni no adang tam pim jong le na chu to na se chu kan feel pi te ma chu thil neu cha khat o ve lai khat jong le na mi pi ho mi ho in neu cha khat I cha khil no ho thil I bol khil ho ki lang de na kan feel na mai ako tele next question alu dutin ko ham na favorite singer bro lim boy ni sai pi thei di ha ka favorite singer cái favorite ka ho na legendary pop singer la hi nu mai langa ka khan no min nu lam kholing ka ngai sang penin pasal langa male voice langa dingin pu manglun ka ngai sangin na tu le tu hung kham tha tele amo space hung kichaya ding la hin pu lin chum na ka favorite singer na tum ka ngai sangin chulen nu mai langa hi le nu mai hi tu la mi ithiam thei so ke wen tu lai gospel artist ho chule pop ka ha ithiam thei so ke wen na nu mai wang handing ka he poi athiam thei so ke na choi so chu pathei le jingin nge na choi so chu hoi the akotile next question alut kirutin nala la hit pen ipiham bolin boy hoi chi pen thui dem ne sai pi the de a hit pen ni la chi de pen tan het na nang ani ke le le ka sei khel lo le tu hiti vet dinga hi en bang ka I lunga chamjing ti na tap kong zai la ka hin sao ni an si ro ngalin asi pumang dun how ki min ana sa tu tha cover ka hin bol en bang ka hi chi hi alin in jong ngai no min anio jong ngai no min chle mi pi atam jo pin chi a ngai no me tin ka gele kai ma mu da nin na pai ki pa me akotile next na voice or na o hi a hoi mama jingin na bolin boy iti maintain na bol jam kinin se pi the dem mi pi hon ngai num mama de ging chai maintain ka o hi ken ka care kha poi maintain ong ka bol kha poi pathin na hi pi han tia hi api bomong kala e aji chu mi kim phat banga jing ka vocal training ti ho aniawa pana hin bol to ti chu khami jang ka bol kha lo den thing pana se ding na ka khusunga wa chom khat hap ta khat ham khat hi self training ana kha in ka ni online chia chu voice vocal training hi kana bol ji win cha chu kum som le kum mi kum thum be ka hi den la hi na ala su sa dong ke ki tap hi zo khel si ki ti chu recording ka bol ma sang hel lang ka bol zo hi jong le vocal training ho hi ka bol kha pu in chu le hi tabang lom ma chu ka ga maintain na jong ka sa lo ka het lo ako tele pathinin thip na talen mong dan chan na le talen mong dan he chi na nala la hoi lai mu na sa na pen chu na sa pen le na hei mil thelo pen am bolem boy tu langhin iti sai dam
ti ta bang chu kamel chi be se ta po en na tu masang jep ti tai te chi tap kong zai la ka him bol masang pe wa ka se nang koi album ka bol la yu khang la ya ka ga ke la sei ding ni na chi la ya ke ha khol mun ten rising day felicitation program aman ni tha wa ka ki man chao chu nom ka sa pe ne ki pa me ki pa bal be sen a ho tele next pathinin pha sa ale upcoming projects na nei hoi pp ham ne se pi thedi ham project upcoming project hi visual album lang hi kaya po nin lang chu a po en jong le la recording boarding hi ve pi hi ka nei na cho hi itila ka him boarding ham pi jong a phat le ni ko jong ka tiam thei po en recording boarding hi a hi pe nin anai lam pe na sei dinga chu le plus tap kong zai la season 3 chi to gon hi September pathinin phat phan go na hele September October la ho season 3 hi hin bui pi dam ti kalung ge lo na loi te to ka khau na he na hi chi te ni hi hin te ka project te no bol do win lang khat kino bo ngai nga le lum tai le mi pio na fan son nga le tai hong lo bol tin le chun adi he pale next question na mabana upcoming artist na singer so koma ipi advice na pi no rolling boy ai dong chu cái hồ hân đà ni cái phải nên đại cái kia coi điều tài lệ ta đi lệ là sao mình thằng ta legendary single họ cái họ tới cái lâu nên na cái phát lâm rồi mình giá trị rồi mìnhไม่ชุนนักเรียนไม่ชุนมินนั่นหมู่ด้านนั้นในขัดเราโจนเกี่ยวกับที่จะเกิดจะเกี่ยวที่ตรงเลยตัวนี้ตัวจู upcoming พอเตรียมใส่ปีนมไอ้ที่จะจูน่ะไอ้ใส่ปีนมเนี่ยจะขัดตรงจูใส่ใส่งัวตรงเดียวเราไปเจอหลังขัดนะadvice ล่าเห็นสถาดิ่งหัวที่หัวที่ใส่ดำฮิตยูหันขัดยูหันที่ก็เกี่ยวกับการหิวนะไทยดิ่งลำปีจงจูป่วยอาจจะจูก็ยังจู perfect ก็หิป่วยนะทีมก็หิป่วยมินมันเห็นป่วยตัวเห็นสาดิ่งป่าจูบิฮัมที่ขัดนี้อีบอลเห็นเลยโมอาบอลเราดิ่งเกยเดี๋ยวจ้ะนะล่าไอ้สาเห็นเลยตาสาดิ่งทูอีเสียให้เลยเสียตาเสียดิ่งนะไอ้เรื่องเลยมีกอมาอีกเต็มนะฮีลาทูเห็นลังทูฮิจงแหละมีกอมาอีกเต็มนะเปลี่ยนเราดิ่งเนี่ยนะที่มินอิตาสันนะป้าฮีอีเปลี่ยนลาให้แหละสะได้เทเห็นนะอยากจะขัดตัวฮิจนาได้ขาปิวแต่นักเกี่ยวนะสาขัดจูสมเลปายอีกบ่อยสิห้ามไอ้เราเลยอพาร์ตแล้วนี่ก็อีกเต็มโตเราห้ามขัดจะแคนเซิลอินเดอะบอลป้าหัวจูที่ใส่ดำเกี่ยวโตเราสิที่หุ่นจีฮิลป้าหัวชาเราดิ่งนะขัดละขัดกี่กะเห็นนะนี่ได้เส้นหัวเลยอาร์ติสต์กี่กะนะหินละสาดิวอันไหนตัวอันไหนนู้อันไหนป้าโอ้ตัวอากิกะrelation ป้าจูนะfriend ตาเอาหมงไงอากิกะว่าลุงออกไกนะมาจากอันไหนเราดิวนะที่จิป้าฮีเกลขอจิกเลยที่จุกก็ได้สาเหตุเด่นนะจะเลยอาจารย์ก็ใส่มาจูลาไอสาติงาอิมดินโดติงาเฮเลขัดละนี้อินพี่ฮัมลุงท่าใดนะใช่ทูหินใส่หัวจงฮีน่าสาก่อยเราดิ่งละเราดิ่งเห็นไหมที่ป้าเฮขัดละนี้ดิ่งโจจีป่วยนะมีหินอาจจะกินเล่าจีเห็นไอ้ลองกินดิ่งโจจีแล้วมีลองดิ่งโจจีเราเห็นละฮิจิทูdiscourage ทูหัวอินดาติงาเลยดิ่งโจนะดิ่งป้าฮูเกหันปันละไงนะปันละไงที่จุก็เป็นโนโมเปลี่ยนหินเตอภัยแต่ที่ใช้หัวจูกันปอมปีสุเกอบันเละ
she advice to upcoming artist hon to pen chu advice patahin patain nikichin milang ji chu experience or professional ho le ako na kisayin chu advice patai he ken rong kan recommend no me bale next question alu dutin ai mi music industry songa in ipiti pan kila tha le I khang to be thei di bem nang gel dana tu lai hi ti sai da lim hi han lang elo le music lang hi han lang videography lang hi han lang ipilam hi jong le AI alak he ding ta in na adi tin track elo le music langa hin AI hi alak he jing ta in kai ma dei da ma chu na hi le asahon jong ai ma on style in akai yong ki siam han lang ipu ipan so na pa na a hin zui pe na ji pan chun ki chi han lang isa kon siam hoi be the ipu mam elo le a style chu iti hab bia pha ham ti ho zo chu makeup zo ke bol han lang na mi ngan se loading chele AI kan se loading na chele music ball hon jong chu ma chun na ama thip na ta in zo tum le na hi chu I holding a kanto nyo ne wa step ma I char be now he zo de ham king ga gel na apai ki long na gel dan chat chu kyong ka gel dan chat he na old school le ikibang chat he ei ma mana chu alu pe ni chu deyum ba be sen na sei di ba be sen balle next question hi ne khat nang surprise me the hi na balle interesting ta hin na next question na koi machan na het pi lo nang ma bo sin na ki het ai hi lo le koi machan nong het pha pi lo hit nei den talent ipi dem rolling boy ni se pi the dem koi ma chan ning he pha pi lo ka talent na ka bol the na ti da to na agu bol the na rong in ma ka ma bo sin nang ma na ki het an bol nei den talent ti ta chu in ma cha ka gel do the be bun ti ho ai lo le make nang ma make ship di ti ho ai lo le film pangam ba chakap to na dei di na sei the jo sorry cho chong cho chu hi le ngamat ka tha nu da ngamat ka chi jing ji phai ki pau me ni pi hon jong na fans te jong ka chu angai num dio I enjoy dio ka ta sa ni na ngai jong YouTube channel long ko ni le che ngama na ka chi na ko na mu jing dio phai ako tele next question alu dutin le shit gam na munum no pen khoi lai dem rolling boy Switzerland good choice na choice so hoi ke ki pa shit pum pia la sa team zo si to sa khom thena di chance khat nei la chun koi na thleng dem rolling sap te la sa ho na ai lo le hindi la sa ho min thang ta tam pi me le ik cái day pian chu pi ham ta le I khang na ki bang han lang nu lam kho hing to hin la khat be ki sa khom de ti ka dei pe ne phai interesting it na choice tu ako tile to hi last question hi ta na rolling boy last question hi na fans te le mi pi ho zo si pi vai tha num na ne yam rolling boy ne si pi the di ham masanga chun mi Vietnam thai khat la ni to na ke sa do dong la ba na pi hum ki da ma ke pu ni jong le na ese thai kham khama ai lo le man mo ta nong le he I zo kham khama I hin sa do ai lo le ve thai di ai hin bol do ho hi ai pi ham an na ngai jing ho tin na ki support to jing ho tin na chole na sai bang do lang chun YouTube channel min nan phai ne le chiang hi mi banga chu ti sei da rapid growth na kang chala ka kal hu a hi po in all la ki chal to hi in chong hi hin gel do aji ju te ti chu ka tip no hin ten na chele la sima
la ai sa nom ho na ala sim ai sa nom ho jong welcome a hi jingin itabang la kitile nam la hi han lang gam ngai la hi han lang ai lo mi thi ke lo toina la hi han lang pop song hi jong le ipila hi jong na cái ko ma chun a kho poi dat ka nei poi ti jong chu ka mi pi he de nga na ka ga se te o te ki pao me Brolim boy tun la na phat man tam tawanin pi the min pi ji win mekin jam channel minin ki pa thu kong se nuwin ban le mi pi ho zo si het nga ka se num choi le to a last pe na ong se di chun ong se chu e bon ai za su ke di ko king chain aban le Brolim boy jong a thabeng ki pa thu se num ki ho pi jong na no bin na ba le nge na personality jong ano be ki ho pi jong na no bin ko pi jong na no be vale namalong huna na project huwa jong pathin nan kai hoi jing an na vale pathin nan bu heno ikan se no me ate ki paw me cái jong ka ki pa nin gel do je vin